ele umale fa maoni o Yesu lamtai suing alo lang away wa o sa lo so fire lela lo langi o ma mane o we lo se fa mama tu la vale so fire
ia ia le tua i le nea fiafi tai le tua i lona agalei mo lona alofa ia ua papenana te maua lenei avanoa tatou te mafuta i luga i tatou polokalama ia i lenei afiafi ia faamalilia atu ona ua tuai ona amata le tatou polokalama i lenei afiafi ia ona sa o le fautoa fiala mai ia e faafetai i le atua ia o lena faatulaga le tatou taimi i le afa le ono le afiasi ia faafetai lai le atua ia o loo tatou mo pea le malosi ma le manuia i lenei aso ia e talitonu ia o lenei aso sa tatou mafuta atu i le atua pe ana i lona tapuaʻiga i malumalu paia o le atua i lenei aso sa ia talitonu foʻi ia o lenei foʻi asa ia o le asa sa faamanatuga tatou te talia ai mo aloʻia ai le toto paia ma le tino paia o iesu keriso na maliu tuʻimomoina i luga o sa talo ia ina ia magalo o tatou tagata agasala o lea ia e faafetai ai le atua i lenei asa sa ia sa talia tatou talia ai le toto ma le tino paia o iesu keriso ia i lenei asa sa ia e faatalofa atu le polokalama i lenei afiafi ia i le tatou aiga ua masani i le gata i lea ia outou suga i faafegaiga mo outou faletua ia i le gata i lea o tatou tamā ma tinā matua si o tatou atunuu i le gata i lea ia o tatou aiga uma ia o faalapotopotoga o le ekalesia ia o tatou paaga o le tatou polokalama i lenei afiafi ia e faatalofa atu nei polokalama i le suafa ma le malo o iesu keriso ia o le suafa lava lea tatou te maua ai le ola suafa e tatou te suafa e paia e i le mana i lona suafa suafa ma le malo o iesu keriso o lea ia e faatalofa atu ai polokalama i lenei afiafi ia nei foi afiafi ia ua mavaavaalua atu foʻi ma le tinā le aiga i lenei afiafi ia i luga o tatou polokalama pei ona masani ai ua faatulagaina ia sa taitasi o lea ia faatalofa atu ai polokalama ia e tuatula avanoa tinā le aiga ia peita ona faatalofa i luga o tatou polokalama ia auā le maimuaga o le tatou maimuaga mai o le tatou aiga paaga ma ua me masani o le tatou polokalama Ia faafetai o le avanoa ia e muamua na aveleviʻiga ma le faaniataga i le tamā i le lagi ona lona alofa ma lona agalelei ia ua tatatoe aulia mai foʻi lenei asa sa pati e faafetai ai le atua i lona alofa ia te tatou lenei vaeaso atoa sa tatou feagai ai feʻau ma galuega e le gata i lea o nei si foʻi o aiga o loo nofo le fale tausi ia whanau po o tatou matutua fo ia e whaftai ai le atua ia vanua taitasi mo i tatou everyday tatou te awelewi inga man whaftai le tama whaftai fo i le atua i le ia so se asa sa fo ia matangofie sa mo whai almaftanga ma le ekalesia AOG i San Jose ia e awe aliwi inga man whaftai le atua i maftanga whapia wa e whamalosi e fo i lo anganga whaaleanganga o i lo wola whaaleanganga ia e awe aliwi inga li ni aso ia e whatalo whati ati o le uso ma le tuangane ta matina lo o mafuta mai i le nei tu la fiafi le ngata fo i lea a se wolf o ia po se isi fo ia o just pass by ia e whatalo whati ati o le swafa man malo Yesu Keriso ia vea fo i le nei po kalama e whaia ma whamalo si anga po o se whamanatu ia te oe i lo savalinga
maliali awa. We all need each other to encourage, to uplift. I leola fa'alianganga, awa leola fa'alianganga. E ola ha o sa vali to tasi a oe o lo sa valinga fo ia e whaingofie pe a whapea e tatonga lue whaatasi ia le nei la tu la fiafi ia whatalo whatu le pokalama ia te oe le sofa marmahalo o Yesu Kiriso o le a se upo le a whaamalo si mei le nei aso ia whaamanuia lava le atua lo whaalongo ia vea fo i le nei upo whaamalo si anga ia te oe i le nei fo e vai aso fō le a tato a nga ia tuai ia i le soafa Yesu. Ia, ia le tua. Ia, a vea po i nei taimi, ia, whaataro whatuai, le tātou por kalama i le nea fiafi. Ia, i le paso le tātou por kalama. Ia, le Yes. tō whine ia whina, Hi, i le nea Fina. fiafi. We miss you Ia, today. mi whaataro whatu whina, ia, we missed you, ia, mo hoi tala, ia, sa, mo hoi tino i mai o tino, ia, au, whaktai le tua, ia, ua, paso sa ma losi, ia, oi le tō whine, ia, whamanuia pēr le tua, ia, te oi le tō whine, fua i pēr le ma losi o le tino, ia, o loo mana tua pe a oi te talo, Yeah. ia, lea, ia, whatalofa atu ai pōkalama, ia, te oi, pas, i le nei fiafi, ia, po le nei aso, wale tātou pōkalama, ia, ia le tua i me uma, whamole mole, awane i ngalo na share le tātou pōkalama, ia, ma subscribe le kako channel i lunga le YouTube, whamole mole, ia, i le nei fiafi, ia, tari tono le nei fo ia sa, ia, o nei fo ia sa, ia, o se sa, sa whamanuia fo i le nei a inga, le nei sa, ia, o nei fo ia sa, ia, sa whapena fo i sa mātu whaatasi atu, mwhaisa uninga whaatasi atu, ia, i le Kalesia, i San Jose, AOT, ia, o lea, ia, whatalo whatuai le Polkalama, le nei fiafi i lau sunga i whawhia ngainga, ia yoasa, ia, ni ngā te leha pēr pale tua, ia, ma le mamalu o le au whainga wenga le atua, ia, maise, ia, o tina, ia, ma whanau, ia, si o tātou e Kalesia AOT San Jose, ia, ma lo, whaafitai, whaane ne ea lea nganga i le nei aso, ia, ona o le tātou mawhtanga, sa tātou mafuta whaatasi la o tau whalisa, sa tātou tāpua i le tua, ia, sa tātou lulu lima, sa tātou talia le upu o le atua, le ngā teilea, whapea le tino, ma le toto i suke viso. Ia, ona uma hoi lea, ia o le whawhanga o le anganga, ina ia malosi le tangata, i le ora wha le anganga i le neas. Ia, sa tātou alo atu ho i le tū o le tino. Ia, ala i le tātou tau maftanga, i le ni, i le nei aso, ma ngai ma matango fia le tātou, me tau mawhau tātou tō na i le nei aso. Ia, e peo le ala le nā sa atu atu i tua le tātou Polkalama i le afo le ono. Ia, o na sa i roa le leia, ia, o le awai vai le tino. O na ua whai o ua whaama, ua whaamalo sio ma o mātou ola whaeanga. Ma kwa i komu at whangu, kwa i komu le whangu sua, i le ngei aso le uporeri. Marikapua inga i reali. Ia, le kūfo i le kingo. Ia, o le ala nganga kau muu mai lori whare, ia, ua whaisinga mālo longa, ia, inga ia lava le mālo longa, ia, unga whai ea wal kako Polkalama, ia, puli a kako i kako kaimi, ia, ia, e whaakai i le atua, i le nei aso, le mānei o si poi o si mātou maftanga, ia, sunga whawhengai ngai o asa le ngate le whapele,
le kalesia ia le sunga fo ki a kongo ma fatua ia malo ale ngā lue ngā le tua malo fo i fa malosi i le ngā le tua ia ina ia fa pe nao na tatou tutu mau pe i le tua ia malona fa o tanga ia lea ia vi ia le nganga o le tua ona o me si wai sa isi ala ngona nei aso sa lo fa i o le ola fa le nganga ua kele fa mangianga le tua i longa upu le ngata i le fa pe o na tatou malona ti ia o le maftanga fo i fa le tino ma le auso kwa matango pie me pe alufangi pe ngā lea ia le kalangoa ia ma kufa ai longonga ma kalangoa le upo le tua fellowship together. It was a good day today. Pakitai ila i le tua. Ia ona me sa tupu le nei aso. Ia ona o le alofa o le tua. Ia o le ia sa mātou sauninga ia sa fai le mātou fai au po le sunga tō ina ia sa fai ma la ngaina le upo le atua ia te tai le sunga le fai ngaina ia ioasa i sa no sei ia ta pua i tō tele ia sa o ma tasi o au ia ma le tasi fo i o tia kono o le maua lona suafa ia le kalesio sa no sei ia sa ma ngā lulu fo i nei aso ia i le tupaina o le tino ma le toto Iesu Keriso nei aso ia o mea ia na sa ki tupu nei aso ia i sauninga sa matou awai nei aso ma nei le upo le tua la ngona le pa i mai o le anganga o le tua i lona upu sa pa malusia i o matou tangata ia le ngate leo le ola au na i le tua ia ma le anganga ina ia pa pe nao na pa malusia le ola pa le anganga ia ma ia tu mau ma mausali le fa tua i le tua o le ia e fa tai ila i le tua i le aso ia le tele na wase ia se tua tu lunga le tatou flyer lea ia awale o le masingo fo o le masingo ngi o le tele a me le o le tupu ai ia o le masingo nei ia o le fa pena ona fai le fongo o sa mo i ngei i California i North California le Assembly of God ia o le ala ia o aso na le fai le tatou fono ia i runga i Vecaville ia ia o le aso na e fai le tatou fono ia tatou pitau i fo
E ngā hoi maftanga e tātou te, tau wā ai mai a tea. Mai sau te whata alofa, tātou taratara no, whai loa mai lau suafa. Mana me te sau ai. Ngā hoi le maftanga le la whai ngei lunga i le Bay Area. Le pōngtanga le tū mālo Samoa Assembly of God i ngei Amerika. Ia tātou mafuta ai, tātou mafuta, tātou fellowship, tātou taratara noa. Ke o whanau le tua. Whanau le tua e wherofani. Aule mā sau e whaailoa mai oe. Aule te mai sau te whaailoa mai. Ai fwoi atu ia te oe. Ai vai o ula te whaatalo whalu ulo lima whaatalo whalu lima. Ia i lo, ia. O lau ke la koe wha masangi ia ke oi. Ngā o ka ngaka o ke le iloa. Ngā o ka ngaka o ke le iloa la o wa ai le aso lea. O le la walu e whakaarufa ai. O tātou umale e iloa au o te iloa o tō. Ia, wha malili e. Whamali, o le la walu o te whaatalofa i ngā o ka ngaka o ke le o maasangi ai, o ke le o iloa. O ke anu o ke whakaarofa ai ma introduce alo ingoa. Ia ma o fellowship ai, Ia au tātou le tātou te maasangi, le e te le awa noa tātou te tala noa ai. Kusa le wangofo, mai le si alo whape. O pei ar ka. Whai o ngauka o sok ni mga kwa penga ia, vai ti Apollo. Vai ti Apollo ma le o le anganga ti Apollo ngala ni wako e kau whasi se ho ilo mapopau. Ma wha winga, ese le winga o rau tala le whai atu. Ia au le asole nā, ia o Aperila Lufuriwan. Ngā i ia me lufu, me lua, Ia le aso atoa, e lua vai aso le fonu, ia na le aso momo, ia o le fonu na o toina, Ia fonu o toina, ia mwhai whiau, ia le vai aso so, ia o le aso atoa na o le fonu, ia e ni ngata ia o whaingale o lotu maftanga i le fiafi, ia e whai hui pese, e whai pese, mai i le eskeke, ma le eskeke. Ia, i le vai aso a kona, so, a whai fwoi e te le loko assembly, e ke fia sau ke mafoka. Ia, su mai o lo maua lo a manoi te sau i le tātou te mafuta e fwoi. Ia, a wā fwoi le maftanga, e a ngā, o le a taritonu, o le a makaukia, makaukia whai la unga, o le a la unga i fo i le nei mafukanga sau e whaanongo rongo i le upo le atua. Pe ke assembly, pe ke le loko assembly, pe ke loko asisiro. Ai ke fia sau, ke fia sau i le mafukanga, ke fia sau i whaanongo rongo me, ke fia sau i mafuka. Tala mai au, oro o maua le awa no. E tala i al whai tutoa i so se tangata. Sau tātou te mafuta, tātou tā puai whaatasi le atua, o le mea taulia, o le upu le atua, ma le tātou fellowship. A wangi e mawhau o whapea o mai ese o karikongunga, e ke le loku le ma ke loku ai, pe sau oi, o lo tatala atu le whai tutoa, mo oi. Ai se tau mawhai e whawhiwhiu ia te oe, pe whai nisturanga. Ia, sau sao awa, ai sao mai ai e hore. Sau sao ai a, sau sao ai a, ia ona o aveale i o oi te tonu. Ia ai, ole, tatu, ele lei, ole makutana na, ele tatu fomtanga. Ia, ale tatu, matanga ringa, Samoa o Samoa, i ngei Amerika, ia ole a whai ia, Aperila, le vaso muni o Aperila. Ia.
ona umala I le asoru ona masinga fou. Ole ia ole fa sisilanga malta por fonanga na I ne fia. Ia ala te tu lo le upo le tu. Ole tu atu I lo le tina ole ainga. E whainga le aua po I le upo le tu. Sa lau ngaina I le nei asa I le sunga le whawhi ngainga. Ia po le sunga le toi ina. Ia wasile I sa take. I le nei a fiafi. Ole ia e whaktai I le tua. Ia ono le malosi. O lo moa I pēa e lau paiwhi au. Whaktai I le tua I lo nā ngali lei ma lo nā rofa. Ono o le malosi. Ia o lo moa pēa le mātu paiwhi au. E tūla ia I la unga le upo le tua. Fola fina ngalo o le tua. Ia o le nei fo I whaiwhi au. Ese whaiwhi au. Ese e rofa. E rofa. Ese fo I winga. Seo mātu whaiwhi au. E fia lea nganga ona o le tangata o matua le tau tua I le ngaluenga le tua. Kuso o tangata I. E o tangata tuai o le tatu e karisia. Le whaorokanga. O ka ngaka yu ke fifi o ke aru. Ho inga le ke mafuka ai. A ho I o ka ngaka I wow, ava ai me ia o kuse ke savali mo. Wa le vanga I lo e kama ia ko inga ka ngaka ngai ke iai. Kuse ke savali mo. Wa le vanga sila fia o ela le ke fou mai kongo whaarukanga pe o hoi ngai hoi ue le vanga I kongo whaarukanga. A le ke sau e fuafua ngia ua po angi mea hoi ngari kama I kama kua ngaluenga. Ia, o rau fau kuanga. E le aro waru e kau se mea mongi. Alo e moli mau se mea mongi I whaiwhi au. Kama kuai o ngaluenga. Ia, wa e laku mangi o mea hoi ngari. Ke aru aku le vanga pu e mei kama ngā ua I loa le le kuai because they been there, done that, and they be in the ministry of God for a long time. They been through a lot. O ka kou la le fau mai. Ma ka kou I e whaapele o ia. E whainga le ka kou whai keki. E o lea, ia o ke whaapekai ai lea kua o no siu whai whia. Whai tautai le tua I siu whai whia au ono le malusi ia e le ngata I lea. Fia I te miuma. Siu mātou whai whia au. E le ngata I lea. Ia, siu mātou tina. Whare tua ia wā. Whaatai le tua I le malusi. Siu mātou tina wha lea nganga. Wa risi le mea o le malusi le mako inga. O le maki ngā le whare tua. Ia e ke lea la inga e wako le mako le maktama. E ke lea le aikero o mea uma. O le leo le whare tua. Ia ia e whaatalofa tua I po kalama ia I siau whaiwhi au le maa whaiwhi au. Le tomato ina ia I se take o se le li ngata I le pa le tua ia wā ia ma le whanau I le ne fiafi talo whaastu le po kalama manuia le loto ma le anganga ono o lo wa aia peo lo maua peo lua le malosi o le tini e uia ua matua le soifua ma a le mātou wa aia tu ma le mātou maitau. Ia olo o te le a le whaamanianga le atua ia te o rua o mātua wha le anganga. Fia le anganga ma oli lotu. Ia ona whaamanianga le atua ia te o rua o lea. Patalo whatuai le porkalama I le nea fiafi. Ia te o rua o mātua wha le anganga I le nea fiafi. Ia le tere ina wasa talanga ia o le atu o atu o le tina o le aina. Ia a wale tatou upa malosi le nei fiafi. Malo fa lava. Ia le nganga pa ia o le atua ia te oe tina. Ia
manuia le tua I lau whaamalosi le ne whiawhi ia au wale upu le tua. A o lea o le a o tā puai. Ia. O lea o le a o tā puai. Ia ai alo I au whaiwa masani. Moro wha loano. Amen. Ia, whaftai mo le vanua. Ia, whaftai fo ile atua. Ia, I le upu a. Le upu le ola. Whaftai le atua lana upu. A wai te le te mi tātou te whaalongolongo ai le upu. You know, we hear it a lot of times, the same word or somebody preaching about the same story. But, you know, the word of God always, it renewed daily. If I've taia le atua e fo wai te mi uma le lona fionga. O le upu foi leo whaia lea ma whaamalosi anga I le ngata I te au malmato a inga. Ai te talo foi le loto I a veale ni poka lama ma upu ma te whaasoa atu ai e whaamalosi ai lo o langa whaaleanganga. A wa o le savalinga le tato sa vali I uma. Every day we have to live a life holy and acceptable. We try our best. It's a mawhai tato ia a via tato malefia fia mai e lea tua. Ia o le savalinga foi la e le mawhaina e whai ato atasi. You need the help of the Holy Spirit. E need fo ia e oe whaamalosi mai I le uso ma se tuangane. Po se tama fo se tina awa e build ai lo faith, e build ai lo fatua tua. Awa o le ali o le lalo langi. He's roaming, seeking who he may devour. So it's important for us to, you know, get in your word, to read the word of God. And not only that, you know, like I said before, you know, if you're not going to church, I want to encourage you. It's important, you know, go to church, so that way, it'll help you spiritually, huh? If a whangaina ele au ona le tua oilo savalinga. Yeah, throughout the week we have our own personal life or personal walk with Christ. But during Sunday, it's a great opportunity for the body of Christ or you and all your brothers and sisters of Christ to come together, not only to worship God, but to hear from the man of God. So ele tele na wa um ole tusi na mo ai le mato upu whaamalosi le nei a fiafi o le nei maoli ole tusi lea ia mo mole tupu a lona mata a lua lua a lona whai mo mo se iau o ale lua valu. So basically it's the whole book. Ai e lua la ia e lua la tusi or Faiupu. Faiupu lea e whā ma le lima. Lea na mo mai le au tu I le nei aso. So a moa so taimi po so a vanua fo'i, you know, Faitau le tusi. E le lava se excuse a tātou I le upu o le atua. Awa uma fofo to ele generation lea. Tua amu ia o le generation lea. Ona Ole upole tua, it's, you know, it's available not only, you know, the book, the Bible, the actual book. O no for ya lungo o tapinga failangi. You can download the app, you know, and they actually have a button where you can just press play. Na lo no for press play and then na faitau mele to see it oi. So ele ai love is excuse tato le fa longo le upole atua. E olo o yai fo ya ia app e fa sa mo ile tus pa ia, you know. A whapio e se tamama se tina, yeah. E mawhai lawan e whai so walo like titi or, you know, the young people to help you with that. O le matua la, o le story la le na mo mai ai le upu whamalo si le ne. Ia, le nei aoli, o le story le ia, I le tupu le o a apo. Did I say right? A apo. Ia ma Yosefatu. Ia o tupu o Yosefatu. Ia o le tupu lea mai I two tribes. O le tupu o a apo. O le tupu mai lea
the other 10 tribes. Mana ia lale whaamamlama nei ele tama o whaleanga o le tupu leo apo ai tupu leo le whaolainga o le tupu fo ilea e le mata o ia iova so o le a Faitau la mai i le mua tupu First King 22 verse 4 and 5. O le la Faitau te pao i le wha Samoa o no Faitau o le wha palangi. Ua whai atu hoi o ia Iosefatu. Ta teo atu ea maau i le taua i Ramota i Kiriata. O na whai mai leo Iosefatu i le tupu o Israel. O au nei e pei o oe lava. O roo nuu e pei o roo nuu. O au solfanua e pei lava o au solfanua. Verse 5. Verse 5. Ia ua whai mai fo'i Iosefatu i le tupo Israel. Se i e fasili i le aso nei i se afionga oi i se afionga mai le ali. Okay. First King 22 verse 4 and 5. So he asked Jehoshaphat, "Will you go with me to fight against Ramoth Gilead?" Jehoshaphat replied to the king of Israel, "I am as you are, my people as your people, my horses as your horses." But Jehoshaphat said to the king of Israel, "First seek the counsel of the Lord." Now I'm reading to you from the NIV. Ole matuala ole launga ile nea so ole first seek the counsel of the Lord. Ole first thing is ask God. Manaya ole story lea because if I tell ile story lea ile tupu lea o apoma Yosefatu. Na manao ia le tupu lea o Apo. E mana o toi au mai e o le taua e toi au mai le fa mai I le upu fa upu le 4. So he asked Jehoshaphat, "Will you go with me and fight against Ramoth Gilead?" Oh. O lo toi mana o toi au mai e tau le taua e toi fight against Ramoth Gilead. O le alfa Samoa le Ramoth Gilead. Le fa Samoa. Peipu E fa. o Ramota Ramota Kiriata. Kiriata. Kiliata, Ramota Kiliata. If I tell down the this story, we'll find a lale to pule ya Yosefatu. Alale tali Yosefatu. You have to seek God first. So o tula le e mo mai le fai pule lima. First seek God's counsel. A lot of times ile tato wola fa'alianga e tele o taimi a te tato te just do things without seeking God's counsel. In our own heart, we think we have translation ile fai upulea. Ole mana ia ole tala Yosefatu na faile tupule o apo. E momuata fesili momoe le tua. Awa, ele mwhai lava e sisi au ta uona taule tawale au noa ma le tua. So ole ta uola na ole a e wha ngā ai mawhawhau i fo ilo oia ola whalianga ngā e tele o taimi tato te tamawhai e whaimea i tato le tato mālosi. Tato te tamawhai e whaimea i tato mālama lama. Po le poto fo I whaalianga o I whaalia lalolangi le poto fo I e tamawhai tato e live our life. But ele mawhai tato na whai lava se me tasi au noa ma le atua. Au noa ma le fisosoania le nganga pa ia. E whaftai e au le atua. I lana upu le nei aso. Awa, o whaamalo si whaila o nei tangata.
Whamanatu mai a te tātou I le tātou savalinga I le aso ma le aso. Po o a lava mea tātou te whawsanga I ma tātou e ta tawa I tātou ona sa I li le atua. We have to seek God. Seek God for seek God for answers. Trust God for whatever you're going through. What whether it's financial or tino mai. Ko le al mea o e whatu tua I le tua. E o ngale tatu sa ili. Wala au. Ia e whaftai au le atua le upu le nea fiaf I le nei tai au. Awa, e whamalo sia e whailo nei anganga. A le maa nei ala o le story lea. A e alo nei lalo a Faitau lai lalo a verse 6. Whamai. So the king of Israel brought together the prophets, about 400 men. Ola, that's a lot of prophets. Tua te leo prophets o le na o mai. Ele tupu leo o a apo. E fa se fulu. Fe sili I lola I le tupu. Shall I go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain? Oh, le fesili la le na fesili 400 prophets. Ola se to tele. I mean, that's a lot of prophets. Ito otele to prophet apo mato ai kalesia. So for my la ele upu, for my le verse 6 ale na for my go. And Natali Mailato, my go, they answered. For the Lord will give it into the king's hand. Verse 7. But Jehoshaphat asked, Is there no longer a prophet of the Lord here whom we can inquire of? So apia Yosefatu. O sole. Nga ekukusa umakali. Yeah, not one person. Everybody responded, malo ale tupu. Yeah, ole miana amafofo. I was thinking about the story. Itato te leo taimi fo ia tato, le tato savalinga. Sometimes we ask the wrong people. We tend to ask our best friend. We ask our sisters or our brothers, or we ask a friend, a neighbor, a coworker, whoever it may be. If it's a counsel fingali. But o lela avea au sa la wia o langa fa le la o langa ma la wia sa valinga fa ta ita inga ile vala le wa o mal mata o inga ile matanga lava o le sa valinga or le matanga le ma whainga wo sa te leo taimi e le I aloa ia au a tupu fa'alavelave or things we go through in our relationship, I tend to share it with my friends or I share it with my sisters or my coworker, what I'm going through. But over time, I realized that was so wrong because I realized we are wo po uso, e tutusa lava mato o tato uma, we all go through things in life. A latu oe tau lo se mea lo mafatia lo loto e se uso po tuane, o me se uso so friend po so sister. They might be going through the same thing you're going through. So ale malo sila lo uso po so wo ile ali. Pe ale faola ina fo ya ese fo ya le tali e vatu ya te oe a o Faitau le whaiupule hono na whamanatu mai ai. It reminded me, of the past, of the things that I went through. I went and seek counsel to the wrong people. But as I started walking with Christ, I realized the importance of not sharing your issues or your problems or whatever you're going through in life with anyone, but with God.
You know, um, that brought me so much peace. And I'm telling you, wala fa'alianganga, as I'm walking in and living this life for Christ, wa whaingo fie. Tele taimi e mea e question e lo mafawfau e whawhetai le tua lana upu le whaamalosi ma whaamanatu mai a te tātou. Uh, ole wala au i le li'i. Call upon him. Ole mā naia fo ila ole iai o lo mafutanga male tama. When you have a personal relationship with Christ, with God, you can tell him anything. Ale me mā naia la, God know each and every one of us from head to toe. And the thing, when anything hurt me or, I started having these thoughts in my head, of course I have to submit it to God, but I tell him, I just say, God, your word says that, and then you use the word of God. This is what your word says, to trust in the Lord with all of my heart and lean not on my own understanding. So, when I go through things in life, ito fa na ole upole atu ole na o Faitau ito fa manatu le tama what his word says about my situation. Na e whaingo fie fo ilo sa valinga faalianganga. When you are open to Christ, when you call upon him, o le mela na o mai etia o le temina na whamanatu mai etia o le temina o Faitau le verse 6. Verse 7 says, But Jehoshaphat asked, Is there no longer a prophet of the Lord here whom we can inquire of? Verse 8 says, The king of Israel answered Jehoshaphat, There is still one prophet through whom we can inquire of the Lord. But I hate him because he never prophesied anything good about me, but always bad. He is Micaiah, son of Imlah. The king, the king should not say such thing, Jehoshaphat replied. May verse valu. Ole fa mai na fesili le tupule o Yosefatu. Wa fesili ne ya le tupule o Apo. Be yai se sia tasi se polefeta like a real prophet of God alale tali ale tupule etasi lava aitwa ino that word hate, that's a strong word. So imagine being a prophet in a kingdom there and ovia inosia why? Because he stand alone. He believed something different. He trusted in God. He had that relationship with God. He was not a follower. Ele ele agree ang fatasi man au polifeta leana fase lau leana na fai le tupu o te manu malo le taua lea. Aya, from le ngale kasi ale polifeta lea. Atua ino ia le tupu lea. I mean, imagine being that king. I mean, that prophet. Ino sia o ya. So you wanna add in? Yeah, eisi kaimi eisi kaimi Sorry. e kake ngalue ngale atu. E afoi. E ale me e ar kangaka hoi ngale pe e favorite ya o e makangaka e favorite ya o e foi kangaka i ke e ngale ka uar me mong. Mafasa o aku pe o kangaka nga e pe e kere fia fai wo i hai. Ngai e whape ngā lea lungo leo ranga, kake au aunga i lea kua. E kake fia e au aunga i lea kua. Aia o i kemi e whai ngale e sau eisesi whai ngale e ka usao aku ia oe le mea le ngai ke whaia a ngai whai e ke loa o lai sao ngaka le sau whai mai au. Ngoso lai a oe le mea ngā pe e ke ika.
Pei ke ka whangan. Kusa pawal me ki whiwhia, ngā o mele leia. Ngā o ka ngaka e sau ka o mele leia, o e mar ka ngaka e sau e alu vi i oi. Pawa ngā o ka ngaka ki whiwhia, ngā e kukupu, e happen. E happen mea ngā. Ia wal mele, ia peira le mele. O le ua whai aku ia sko i si kupu o kupu o lau yukai e sko maa loa i po Iosefa. Ia apu. Pe e se pere wheka whaingane e pisiri ai. A le mau kele ringi ia ale ka umai e ieri ka ngaka. Awa ere kala kupu. Ere whiwhia ka ngaka lea ngā paware me ka umai. Ngā o mele e me o ngā o mele lei. E whakakau ia hau e ka umai ka ngaka lea. A wha mei kala i se whaku ere ka kau o ngā whape ngā se kala o se kupu e whai. Ne wha mei. The king should not talk like that. Wa le whai mai I wha mei. He siri aku ia I Josephat. Jehoshaphat. There is still, the king of Israel said to Jehoshaphat, there is still one man. He would ask him what the Lord want us to do, but do not like him. I do not like him because he never say that anything good will happen to me. He only said that I will have trouble. He is Imaila's sons. Imla's son of Micaiah. Micaiah. Wuko vai. Mako. Remele, tele o ka koa more leaders. Whakuloa I sunga I whawhenga inga wa e ai whaiwhi au kere o whai aku hoi o se whai o whaiwhi au kere o whai aku hoi whapeo o sopo. No, I have so much respect of all men of God, no matter what church it is. I have so much respect. A le upo le atua, ma mea o le tātou te wa ai e mai e te tupu. There a isi leader whaingale po whaiwhi au po more leaders. E whaingale e muso e talia mea e talia whautuanga. Amen. E isi o tātou e le whiwhie e whaingale e talia whautuanga e au mai e tangata. E ofo ia tātou. E ile taimi e sau ari whaiwhi au ia te oe. Well, it happened to me some of the time when I was, still out there. When I was still out there doing worldly stuff. E also kerera uika pe asau se whai mai a uvo ingale. Ia. E le leilo mea ngale whai li pawa. A whi e ke sau ai le li. Mea whapenga. E ora ia ure ika foi ngale e le ore ika la o le sistu langa le ika foi ngale o ila ka mafau nga foi ngale o la ke loa o la sa o le mele foi mele ai ele mafau o ia o ila e sa e foi mai ya. Who are you to come and tell me when I'm going to come give the life to the Lord? Ile vai kai mi o lai fa ala langi le mafau fa kingo le mafau e peila le tala lea, tala le tupu Israel, wina ua pesili atu Iosefat. Pe ia sisi ia, kangaka, fo ngale kangaka o lea li. Ia fe me e le kangaka. Anga o mea lea, ngau faukuanga e ki ngā ilo loko. Ngau faukuanga e fai ngale, ai leilo. O la sa o le mea le fai mai. O la sa o faukuanga la sa. O nisi fai kami, fa amor mure, kalia faukuanga. Waku lo fai fe au po seisi o le ali e lako e fau kua kuia oi. Kalia. O kangaka o le ali. Kalia fau kuanga. E le e ilo o langa. Amen. Ia o ngā fo ia te o le a foi. Ngai ia te o le mafau fau. Mare postu. Na mai le tua. E te mafau fau tonu e te ilo i te lia fau tuanga e tau na te lia.
Ma fautuanga e te rei loa, e te loa, e re te tau wa is fautuanga. E le lei. E is fautuanga e le lei. Te lia na o fautuanga le lei. A o fautuanga le anga uma lava e a ti lenga ma lepe lo olanga. A ua talia. Ia wai. O tātou nei e ola I meo le tino ma whai whiwhianga o tino. Ngā o faukuanga ara ngai whiwhia. Ia. E whai atu aha o ona sa o ngā happen ia tea. E le teimi e sa weia uo hoi ngale po o tangata o lau te lua. Sa whai mei ia. Paua. Ko. Pule a oe paua a fautuanga. Sau le ri. Sau le ri. Sau le ri. Fautuanga le leila nga. A le kaimi ngai le kemi leo lau ke ola le kingo. Whai meo le kingo o mangaku wha le kingo. O le makua lau kala sawa, I'm sorry, o lau kala sawa e sili aku lau honest aku makau sawa aku le upu mungi ia le kaimi. Ke ro o faukuanga wha walea nga I kangaka ia au le kaimi nga. Tala mana moni. A whai e te whaalongolongo mai o e lea tangata ke whiano sa ia I le o langa. A e keika mai lau kala lea. Rongo inga ke pepelu. E ke pepelu. A whai e kere a kui lau kala ringa whai. A e sa e ola le o langa. A e kere a kui e ke pepelu. Le wo whak sa awa e ke pepelu. O wai kaimi ia a o mai lau kala sa awa. E le pepelu lau kala. E I fwoi ka ngaka o rou e ka le sia ngau loku mua mua. Le la ke iloa masila fia e mongi lau whamkalanga. E ke minga lako o mai e ia au mai pawa. Ar ke minga o lai wha pong sa inga ki a polo le mafofau. Kusa o le sau le ka ngaka o leli. E wha maalosi mai a au ma mai fau kuanga le lei a kia. But at that time, o le mkua wha walea, that was going on to my mind. I didn't want to accept it. Why? Because o lau mafau. E rei sau whi la e sau wai fua whai mai a au mo lo oranga ma. So to me, ia e wha walea. Lau kala sao a fo I o lai ola le tino. E re o malama. Alonga I se senga la le winga le lau kala. Sau lo mara kangaka fo ngale le kukusa o wo fo ngale le make lenga mako va arua ma koru va fa ile o langa fa le sai sau lo ma fo kwanga kama tedi o ngi ko ya lu ngalu ngali o me nga a ngelu ngai loku nga o ngi ko ya lu mai mau ro kai mi ke lu nga fo ke lu ko kusala fo kwanga nga. To me at that time, that was a good advice. That was a good advice for me, what my friend was advising me to. Al advice nga sa umale markanga kaule di isa ila wolang. Ya hau kami nga makwa o wal fa balbalea. O wal fa balbalea, o wal fia poko, o wal fia aya ila wolang. Kuso le tong fai fa matala tu le senga. Ile teimi na e ai le o langa tuai. Ma le teimi wa e ave o matanga ta fo. O wa toi fa nau fa fo wino lo o langa wa ave lo wola ile tua. Ina la ua o sau ile tua. O le wa uloni. O le fau tuanga le nga sau ma le tangata o le tua. Sau ia te a apa i mai lo o langa. Ma fau tua mai lo o langa. Ina ia o wola i le o langa sao ma ave le ola i le tua. O lea ua whai ma wha tuanga le lei i a te. Wa o iloa, wa o malama. Aula wola lea malau. Kere whai aku e leanga, no, e leo whai aku e leanga. Kusa apa wan leanga, wa. E re kua inga e ungi a uo,
E le kua inga e au seisi. I mea sa o whaia ma whiwhiringa, ma mea sa o akui ai. I blame myself. I'm not blaming no one. Because when it comes down to it, you're the one that make the decision for your own self. Not your friend, not your mom, not your dad, or anybody else. It always comes down to you. You have the final decision of your own life. O whautuanga la ia na whai mai e ia ta wō ia te au nā mai taimi. O le wō ilo. O le mako i wha barbalea. O le wō malama nei. Sole. E whai o le wha barbalea o le sau o le whautuanga. Wō koe wha barbalea o lau ke wha apea. E sa o whautuanga ia. O le mea la le tātou mawhtanga i le nei a piaki. Awane o tātou pei o a apo. E waku whakuanga lei. E ika i esea. O ngai ele whekau i mare o langa le o lai. Kuso le sau whakuanga lei. E ika i hei o ngā lei loa ele whekau i mare o langa le iai. So lei. Wako i loa le mele kompai kaua. O lea. Ia kako whai kiki. Ka lia whaukuanga le lei. Au se whaukuanga i ke loa e wha le tonu. It's not from God. Aua le talia. Aua ole kangaka le, ole kangaka whaula inga o perfecta. Usa ole ka ua kule mera i whina ngalo le li i a apu. Ui a ika e ka maro, e ingo i e ka maro, e sea. E fo i ere o maua inga vi inga. Ua kele ngā o kako. Pe e fie ka lia whaukuanga hunga le ke loe maua iau vi inga. E ka ulelei ai oe. E ka ulelei i lo o langa. Mena. I tātou ta lia whautuanga. Pe latu lo whaiwhi au ia te oe. E whautua atu i lo o langa. Ta lia. Pe ke whaalongo aku ngai ke loe ki ngai. Ka lia o whaukuanga le leiri ngā. Ngā ale ma sofa ma eli mai runga le anga ngai kongo lo loko. Yeah, e ke whaabawau e ke you always have hatred in your heart. Sometimes we need a good advice. Advice that make your feelings hurt. Those are the good advice. O ka ngaka e lofa mongi i ake oi. O lo paiwhi au ma le au ngā le atua. Ma ta ngata fo i le atua e lofa mongi i ake oi. E whai atu whautuanga e ti ngā. E ti ngā i lau loto i leo langa ngai te o lai. E le wha miri, e le o aku wha nau le atua. E miri oi, no. O le ale fina ngalo o le atua, ma le anganga o le atua, o sau le au auna, po o wha nau o le atua, e atu e tosani a oema. E ti ngā i lolo, tu whamani atu. O le alofa na o le atua i ate oi. Ina ia whawhanu. Ina ia whawhanu lau mawhau mo lau loto. O le oranga ma le ola na e te olai. It's not a good life. It's not from God. So what we do, we try to help each other. Amen. Pe e te whaolainga, pe e te le whaolaina, pe e te whaolaina. Ia wai e iwa istanga te whaolaina, o lai whaolaina. Ai ei mea lai ma mawha i o lato loto, ma ti ngā i o lato loto. When we come serve God, ma whaire whina ngano le tua, i te tau na wha ma mau tato loto. Awane i se hita i tono o tato loto. Amen. So a saula le au na le tua po le whanau le tua e umaini advice ia te o e ti ngai lo loto. O longo winga o ngai au ngā. O ngai au ngā whupuanga. E fwoi le ngā o ngai ia. O le ngā mai ngai au maha ngai kuwha whinge ia ma ngai uso o le mako e whau kua mai e ki ngā i lau loko.
Arki ngā loko leo ko ai mai ero karango aku ia Yesu mo no whaarokanga. Ale osu i ira uolang. Leo o whai a ise kali le lei. Leo o whai ise me le lei mo Yesu. E anga le suinga o langa mo sau e ave o maa ora i le tu. E reo se me mika i la sis. Au whaukuanga. Awangi a ver whaukuanga lei me whai ma whaukuanga le anga i ake oi. E a ver whaukuanga le anga i whai ma whaukuanga le lei i ake oi. Don't do that. Awa fie kalianga u whaukuanga le lei. Ai a laku lo whaukuanga i ki ngai lo loko e kei loa. Ngai sao anga ki ngā lo loko o ngai sao le mengai. Ngai ere kalia la ia. Amen. Awa nga o me le lei ka ke lo kalia e a o i me e ke lo e maso sofa i lo loko. Ngai ere kalia la ia. Penga o whai aku. A o wola pele o langa ma whai. O whaukuanga le leisa a vea ma whaukuanga whaabalbalea i a kia. E a vea whaukuanga whaatingo mauku. Ma whaukuanga whaabalbalea nga a vea ma whaukuanga le lei i a kia. Aisea, o ngā ere i malama le ola whaalea o le ola i le ola o le tino, me o le tino. O le o langa fo inga o mere ki ngoai whiwhia. Kusala o le malama i kangaka o le ola i kingo. E mako i pongsa ya kangaka o i kangaka le ola i le anganga. A le mako i pongsa ma le malama i kangaka o le kingo. Kangaka o le ola ma whiwhia i me o le tino. Le whaapeo o le sao. Le whaapeo o po le alo a iafu. No. Ai whaapitai i le tua. O le wau sau i le li. O malama. O malama. Ma o tue tepa i tua mo tue vai. Kalo whai lau whabalwale sa iai. Thank God for deliverance. Kusa le waka ngoho ma koe mawhau, sorry. Kalo whai le whabalwale sa iai. O le meo ke whawhikai. O le leo mai, o le le, ungu, sorry. Ai wako e me kanga ka le li in kau pai e whau kua mai a. Ai wako e me lau whabalwale no ki wau. La au ke fia kama kua whapea a ui a lam kua maa ngai e sia o menti le whai. Ai le lo, so le o le ko e me whanga ua le li iso le mo kua i o whabalwale me. O lea, ia, ka lia whukuanga le le. Ai loa e ke whukuanga le ke loa e ola i lo wanganga. Mai ola i lo ola whaalea nganga. Au whaukuanga fo i angari. E ke loe oki e mako e tahu nei lo ola whaalea nganga. Kamaranga. E kausoso e se ai. Kausoso e se ai makamanga. Maliso i mea whaamore mori. Awange e kua ia. Awange e kua ia seisi. Lau kala fo i nao te whai lau tōlua. Awange e o kako kua ia o kako ainga. O kako uso. Po o ai, po o wo. I keimi e ke whaare kongu ai. No. You blame yourself. Amen. Po o a mea o whani ke whai mai a ke oe ke lui. Ke are whai ma mea ma. Ngai a oe le maa lose ke loa i ke ke. Ma le maa lose ke mwhai e inga e kalia. Amen. Amen. You have the power to say no. And you have the power to say yes. So awalangi e play me ngale mere o ke point finger. Don't. Whaua kwalo finger i hao. Remember, I don't blame anybody of my own decision that I make when I was out there in the world. I have a lot of friends I hang out with. Party together. Drink together.
but I never blamed that for my own doing. It was my own decision that I made. It was my own decision that I was still out there in the world and do the worldly stuff. Mo, fe mele tusi a fe wa ile ngoi maringoi e unga ngoi. Ah, a fe wa ile pepelo mar pepelo e unga pepelo. Ah, yeah, it's true. E rei fai mai la kuspa ia, a fe wa ile pepelo mar pepelo, blame le pepelo. Blame le kangaka ngai ki lu fe wa, no. O oe ha. Ah, ngai ke rua o ngai pepelo, a ngai ke arua ia. Ngā ngai ngoforola ia makalia le mea o lai fai mai liskaka. Ngā vea rora e makangaka ka ua copycat. Don't be a copycat. Amen. Don't be a copycat, because I was one of them. I was a big, large copycat. Ah, olea, fautuanga, awane o tātou tua i o tātou uso, o tātou wo. Ah, i o lava fai unga ngā fai e oe lo fai unga. O rau loto foi na e o ai o rau loto foi na e o a koe ile. O rau loko foi ma rau your own decision na e o ai fu ai o. No, o oe ya. Nobody else. Say be a man. Be a man. If you want to be a macho man, then be a macho man. Don't blame others. Don't blame your family. Don't blame your brothers and sisters. Don't blame your friend. Blame yourself. Blame yourself. Olha, yeah. I'll tell you that too, le upu le nei so. Ongi ka ko pe o aka o apu. Me le wako le ako le advice ai le fi e kamaro. Ya, so nge tuna. Ole mana ia, ole, this story is a good story. So, I encourage you out there who's watching, to read it. First King 22, read the whole book. It's really good. Ole, so let's carry on. Ole ala wa umanina ana fisili e Jehoshaphat. Ile tupu le pe ya lava se polfeta moni. However, I had to use it fatu ola. It's your perfecta fase la perfecta ai. They all agree. Leia masisi esilona lotoa. Ola ma eta si ale tali e manu malola to litawa. If I tell that verse 10, yan may lalo mana yung story. I'm sorry, let me go back to verse 9. So the king of Israel called up one of his officials and said, "Bring Micaiah, son of Imlah, at once." Verse 10 says, "Dressed in their royal robes, the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, were sitting on their throne at the threshing floor by the entrance of the gate of Samaria, with all the prophets prophesying before them. Now Zedekiah, son of Kenana, had made iron horns, and he declared, 'This is what the Lord says: with these you will gore the Arameans until they are destroyed.'" Verse 12. All the other prophets were prophesying the same thing. "Attack Ramoth Gilead and be victorious," they said, "for the Lord will give it into the king's hand." Verse 13. This is story verse 13. The messenger Mansuala na fayatu ye le tupu o the tupu hold on one second. Ahab. Apo. Fayatu one of his el maile perfecta le fi. Alulola. Ole meala le verse 13. Oh, okay. But verse 13. The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, "Look," I mean, I picture, like what's happening here from my look, the other prophet.
without exceptions, are predicting success for the king. Let your word agree with theirs and speak favorably. Atsalte mo Faitau le verse le, because if you think about it, I tangata la yele, they're just followers. They're not leaders. Basically, they just follow the crowd. And that's exactly what's happening here. The 400 prophet, they all said the same thing, that the king is going to be victorious. Lots of messenger Mikaya. Melantala up. If you translate it from here, why? Ole agree umala vanga ye melia. Okay, mga ola ya oi. Ole al fme kupu. Ikusalo kali mal kali la vanga ya. I mean, I'm off of votes for it. That's exactly what this man was telling Micaiah. If I tell verse 14, le tangata fatu tua le tua tangata wa mafana le relationship ma le tua not a follower. Look at what he says in verse 14. But Micaiah said, as surely as the Lord lives, I can tell him only what the Lord tells me. 15 says, when he arrived, the king asked him, Micaiah, shall we go to war against Ramoth Gilead or not? Attack and be victorious, he answered, for the Lord will give into the king's hand. The king said to him, how many times must I have you swear to tell me nothing but the truth in the name of the Lord? Then Micaiah answered, okay, ole tali la lea faila le tali lea ole perfecta lea set us like separated from all the other prophet Famaile talia Micaiah. Then Micaiah answered, I saw all Israelites scattered on the hills like sheep without a shepherd. And the Lord says, these people have no master. Let each one go home in peace. Verse 18, the king of Israel said to Jehoshaphat, didn't I tell you that he never prophesied anything good about me, but only bad? So I'm awful forward. I fight when fight le story le manaya o le sonai mo mayai. Because I'm thinking here, here's this prophet, have he does not follow the crowd. He speak what God, tells him. Ya lela wa avele tali ile tupulia o Rahab. Wait. Ole fighting. Apo. Ahab. Wa avenile talia Ahab. Alale tala Ahab na fasangam complain for you. He complained. He doesn't want to hear the truth. Like sometimes we want to hear, like for example, when we hear the word of God, we want to hear what um like selective hearing kako sometimes. Ile upo le tua. We say me ele manata to talia le upo le tua le fanga sa o mea on point like kwa la vea ya we tele taimi na mawhawhawla i o tātou. Pa whapea e tele whātanga ina le anganga pa ia e whesosoani, ma whaamalosi ati ati e oe, pa whapea e saule upo le atua lai whalwhala me la sa, ai pa kongo ai le meanga e struggle ai oe le wolanga whaaleanganga. Ale whaatanga o le nganga pa ia e talia ina le upo. Because o le upo le atua, e whaatonu ai tātou i le ami o tonu. So latu la le upo e te litali, e peila o le tupu leo e ha. Apo, kwa le fika li yanga. Se whakuanga po se tualalo. E manawa ia. E manawa ia. He just want to hear what praises him, or isi taimi tato talia fautuanga pina, it will get us in trouble when we are not when we don't accept advice or the word of God.
later on down the line, you're gonna reflect back and think, "Oh wow, I should have, I should have done that. I should have um suila o or whatever it may be." So o le ao ngā la le upu le whamalo si e tātou I whautuanga a whapea watu le upu o le atua mai le au auna le atua e ti ngā I lo loto. E mana tua, o le au auna le atua, he's just a messenger. O le upu o le atua. The word is God's word. We're not just making up these words. It's the word of God. And this is how much God loves us. O le lofa lea le tua ia te oi maau. I lana upu a whapea lai ti ngā I lo loto. E pe o tātou yeso lai tātou la iti ai whātonu tātou e tātou mātua ma sasa tātou O le alofa nā o tātou mātua ia te tātou. Ia tātou tupu ai. Wa tātou learn my mistake ia So e whape nā whai le upu o le atua. Ia tātou bei o le perfecta lea makaya I le tua lona loto imagine like standing in front of high officials or people that are up there I fase lao 400 people and then him 400 against one mafo imagine what he ayana ta wemu mistangata ya ile eselana lana tala lena fai o te atala le tangata le na the messenger ya awo fo ni petato messenger awo ni petato ko nga messenger ye e fa ole le upo le atua. No, don't do that. Olo le alofana I se uso mo se tuanga ni pe fa pe te tamo fa e fa ole. Fa amalie le loto le tangata. No, don't preach or teach or share se upu e fa amalie le nga sala le fai. No, you have to Preach it, huh? Preach it. you have to fight pe le perfecta le tina no le perfecta le ino le tupu ia te ia and fai sa le tala ale perfecta le ia pe la tato ia toa tato loto toa tato loto pe ole perfecta le na tuua I tuala na ia being a prophet or lona ia what's the word I'm looking for? Like he didn't care about himself. But he preached or prophesied what God have spoken to him about the king. Ole famalo sila na ya te oi. Eleni yaso ia toa tato loto tato te fai sa oi ale upo le tua. Ai awo fo ine fai tato upo from yourself, ia align le upo le tua malo fasoa. Ole loto fo ile na male anganga. Ia te ima ua, ia vele upo le e au mai asesa. E mato faso, e fasoa to fo ia te oto. O mea fo ile ma te fasoa ai. O mea fo ile moa mai ma ua when we hear the word of God. Ole ma naya la lea, ole story la lea, because if you read down, aloi lalo se I uma, ia na whai ale loto o Ahab, apo, na whai ale loto o Ahab, alala mena tupu, na tau nuu ale perfecta. So, it's important for you, I le whamalo sila le nei so, wala au I le atua. O le lava le mea you're going through, I lo wola whaaleanganga maleali'i, or your own personal walk with God, seek God. He's the best counsel there is. E moa o mamai e te iatali. O ia fo ia na te loa oe from head to toe. Yep. He know you more than you know yourself. So I whaalango lango lai lea tua I mea uma na te go through I lo oea o la whaaleanganga. Pe a whai fo ia e te leo talia ina Yesu e vea maua li I malo whaola. I invite you, you won't miss out. This will be the best
decision you'll make in your lifetime. Why? Because once you receive Jesus as your personal Lord and Savior, you are guaranteed heaven. It's a moa fa vau. So ya te awa ya vele le whaasoa le ne ya so maasa o mai e mate o mai lunga te pinga whailangi. E whaamalosi e te oe. E whetosоани e te oe I lo savalinga maliali. Awa, o pupu tata waso. There's so many things happening in our world today, and I'm just talking about there's earthquakes here and there, rumors of a lot of things happening, right? And we see it too. So I want to encourage you, don't wait till tomorrow because tomorrow is never promised. Today is the day. A faia te Italia ina Yesu e vemo wali ifmalo faola. This is the time for you. You can just call upon him. And that's the beautiful thing about, le ile sawa Yesu tong yola tatoanga sala wo mo faye o mao. Just go straight to God. We don't have to go through another person. Because Christ, God already paid that price for you and I. That the blood of Jesus connect you and I back to the Father. So I want to encourage you today. Pila le upulin mato fa longo ile ne yaso. Ia vele nei upe whaamalusia I lo savalinga le neva ia so o le mea mo mua ia seek God. Seek God for answers. That's the first thing you do. When you go through things in life, seek God. Ia e wala awi le tua. E le oma mao lava a ao le tua reach out and answer you. The word of God says in Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Ia wala awi le tua. Wala awi le tua. Mana ia le whaamalosi le Jehoshaphat na mai I le tupu le o apo. Yeah, let's seek God first. Pole ase tali mai le tua. Ole point luola. Ole be careful who speaks, who you allow to speak into your life. You make that decision. E te longo fia le upu po le whaasoa po se mea e whesosoania te oe. Sometimes it hurt. But o le alofa o le atua na whamanatu mai a te tātou le upu e tusa lawa pe ati ngā. Like I mentioned before, when you discipline your child, it's your love for them that you want them to learn from their mistake. And that's the same thing with the word of God. When the word of God is preached and it hurts you in any way, put aside your pride. Tu ese lo manatu whaamolunga. Tu ese whaale manatu na la tuti a polo e whanatu ia te oe. Oh, wow, he's talking to me. Or wow, I wonder who told the pastor. Those are some of the things growing up I've heard. So I want you to, do it for yourself. Because when that day come, le te mila lewo torfio me Yesu and we're up in heaven, ele leia le whamaio lea tua ia te oe, my good and faithful, Lisa, my good and faithful servant, welcome. Le mea la lea whamai lea tua o te leiloa oe. That's the scariest thing. And you got to think about it. Life is short. Tomorrow, like I said, tomorrow is never promised. There's so many people that I know that are no longer here. And that's why, I want to come up here all the time. And no matter where I go, my prayer, that's our prayer. We want to win as many souls or reach as many people as we can. Mai le wala awa lea tua ia te oe. Pea fio mai fo Yesu. Wo e loa Yesu Keriso. Wo e talia Yesu Keriso. Ese lo I loa ma lo talia. So ele leila lo talia. Ai leanga nga o le loa. Ai le talia ina Yesu. So ele whamalo sila le nai le ne yaso ia vea oe e pei o le perfecta le mikaya. Ia toa lo loto.
Toalo loto fo ia and make a decision, a choice. Yes, you're gonna lose friends, and I'm telling you, you are. Your circle is gonna become very Smaller. tiny, Yep. but it's okay. It's okay. And it doesn't matter if you have a small circle of friends. I tell you, am. We are so blessed to have found the church where we can plant ourselves. You know, because I realize now, o tangata o mai e matololotu, are all the believers out there. We are all brothers and sisters. You know, yeah, you have your siblings. Yeah, you do. But the thing is, when we get to heaven, you know, they're all going to be your what? Everyone is going to be your brother and sister. So, don't feel bad if you feel like, you have lost some friends because you choose Jesus. It's okay. It's better to invest in something that um, will last forever than something temporary. You know why? Because when I die, I don't take my friend. I'm not going to take my kids. I'm not going to take my husband with me. I'm not going to take nobody. E alua na oi. Just you. No material things, nothing. The same way you came into the world is the same way you go. But olema na ya na pa invest or ile low relationship male to awa, it's eternal. It's a maliu ne. You know within your heart that you're gonna be in heaven. Ah, olemiana tam tato mata ta away. Amen. Yeah. Yan miling ang luwan may yan ang Excuse me. tua. No. Ah, yeah. Ole ole au ngangi ole tato po kalam. Pole au tu ole tato po kalam. O Yesu ole tali. Jesus is the answer. Mm-hmm. A fai ese le lotu na e te lotu ai. Ese ho ilo tali tununga. Ah. E matere o mai fo i tala i tu le ma lotu ma le Mm-hmm. ma tapo inga. The only purpose of what we're doing is to spread the word of Jesus. Mm-hmm. Yesu ke wisu. So ere o tala i atu ailani ma ua tali tununga po le ngō le lotu. Po le kuainga e kali sifu le mate iai. O le polkalama o le tātou, o le tala inga o le ma ua ngaluenga whaatala i lunga o le tepenga whaila. Is for everyone. That's me including you. Oele te lotu te iki. Oele te loku assembly. Oele te lotu pope. Oele te lotu asopitu. Oele te moli maua Yehova. Oele te lotu maamonga. O tau. O le whatatau wai ma ngai e tuaili tātou por kalama. O le Jesus is the answer. It open for anyone and anybody. E alua tue le upu. Yesu ke wiso. If sili a oe ia te oe, you ask yourself, if you really, are you feeling the spirit of Jesus in your life or in your heart? A whai e ro e mata mata mai le taimini, pe ona ma whai atu. We're not here to spread or tell you about our belief of our church or anything else, no. Le mate o mai e tāla ilfina ngalo Yesu ke wiso.
ina ia whapena ona tātou talia, Yesu ke viso e avea mau ali mau whaola. E le ngata o lo talia o le whaola tanga o Yesu ke viso i te tono o lo loto. Ma ia e tu mau, ma whaia lo na whina ngalo. Pole ale ese o tātou loto le, pole ale ese isenga o tali tonunga o tātou loto o lo tātou lo loto. Pesili wha o i lo loto. Wa ai lo a inga. Wa ai lo to o lua. Wa ai lo whanau. O e lea tama. Fathers. Tātou o ulu a inga. Wa ai wha o i a te oi. O le mea ua i a Yesu i te tonu o lo loto. Amen. O Yesu. O Yesu o le ki. E te sawa i le ola i whaavavau. A whai e te re tari tonu. Try it. Whaatai tai. E ala i le Faitau ino o lona a fionga pa ia le atua. Ma te tala atu lo loto. Te tala lo loto ina ia fio ma Yesu i te tonu o lo wanganga. Aua te popole. Aua te popole te toinga te poinga ngai te iai. All I'm asking you, if you don't believe in Jesus, if you don't, please try it. Whaatai tai. Try to get to know Jesus in your life. O whiawhianga matui na naunga o le neolanga. E le umi, mai re i ule leifo. Yes, e re o whai aku e, o mea le tinu, it's good. E ma te re whai atu e le anga. O mea lalo langi fo ingale e te loe whale e tonu o ilo utangata. It's not from Jesus, it's not from God. O le nai e ilo na e loa le leanga. Amen. All my brothers are in different churches, different, o le tātou polkalama. It's for everyone. Doesn't matter what church you go to, doesn't matter what you believe. This program is for you and me. A whai e te re o tali a Yesu, a whai fo e re o Yesu relationship mo Yesu. A vea fiafi nei te tala tua i lo loto i le tua. Te tala o lo loto i a Yesu ke viso. E ese fo i le langona e te mawaina. Pea ona e talia Yesu e avea maua li i mau whaolo. Ma ia e tu mau, ma e whaia lo na whina ngalo ma re wha mau. We cannot just come and accept Jesus in our life and go back and do the same thing that we always do every single day of our life. A e sau e avelo wola ma Yesu. First, ti iai uma meo le tino nai te fia iai. A whai fo e te whapei fo e le ma whaia ona e whaia. Te talo i le tua. Te talo i le tua whaatai tai iai. There's nothing hard for God. Amen. E reise me whaingata i le tua. Te talalo loto i a Yesu. Whaatanga le anganga pa i o le tua e sau i lo loto. O a me whaingata o le o langa wa i le mawhai ona e tu una. Te talo i le tua.
tuli vai i le tua. E peso sani mai le tua ia te oe. Amen. E leo fai atu fo i fa pe o tusi lima atu. E leo fai atu fo i pe o fa pe fo i wa. Pa ia mano. We all came from le mele leo langa. Nga kako iei uma ia. Ai nga iwa o koe sau amelo uola i le tua. O sili aku mea nga o fi le. Sili aku mea le ua o mua maro fi fia i le tua. Mawhamanianga le tua ia tia. I le o mea sa o fi fia ia o wola i le oranga. Amen. Awa e te mā. Awa e te mā e sau e amelo wola i le tua. Amen. Amen. Awa e te fefi. A whai fo i kasi o le mele watu. Pe ua mātele tātou le tātou ona o le lotu tātou pe ola mai ai. Pe o le lotu na a e loa e le o ona loanga. Like I said. E whai e o e lau whiwhiringa. Amen. Makere whai aku fo i le whai aku i lal pokalama a whai aku longa e alulai. Pūn lea oe i lau whiwhiringa. A lau whautuanga. A e whia mo leo lai whawawau after this life. O Yesu wale tatu. Jesus is the way and the only way. Amen. Amen. Wana o Yesu. E le whai mo fie. E sau foila. E o a whai na tāma popo ngā reo langa. Even though we still serving God. E awane e ngā. E iai a Yesu i te miu whai. O popo ngā whai ngā tā i a te oe. Even till now. Even I'm telling you right now. Even if you still out there. Ngai te iai ma olam fia i mea tui na nau. O leo langa. E le o iai Yesu i lau lotu. I'm telling you right now. The reason why you still breathing right now. Just because the love of Jesus. Even though you don't have no relationship with him. Leo mo whai atu i a te oe le tūlane. O le alofa le nā o Yesu. O Yesu e le isau ni se tangata ua atotoa. O Yesu na sau ma o mai malilingi mai no ngā alofa. Ia te oe le tangata ngasala ma au tangata ngasala. O le ale alofa leo. O le talia o Yesu. I te tonu o rou loto ma rou fina ngalu. Ma e ola ma whai alo fina ngalu. Ina ia e sao i le ola e whawabau. O le alofa le nā o Yesu. That's why. If you still out there. Mawhauwhau. Awane i ngalo ia te oe. O le alofa o Yesu na ia te oe li te nei. Tusa pe o le nai te fia i le meo leo langa nei. Tusa pe e te le anu se lotu e te le Faitau kispa ia. E te le ana e fia e whai leo langa fia o le. Tuina nau. Awane i ngalo ia te oe. O lo alofa pe Yesu ia te oe. O lo alofa pe le tua ia te oe. O le maa losi le nā ia te oe. Ma le ola nā ia te oe. O le nai whaali e tu ia te oe. O le lofa le nā Yesu ia te oe. Le mawhai e ia o na tātou soifua pēr. Mawhai pēr o na moa le maa losi ma le ola. E mawhai pēr e tātou o na tātou ala whai ma i le aso pou ma le aso pou. So awara nei ngā. Don't worry about other people say. Don't be scared. Don't worry about what kind of religion you are. No, don't worry about that.
Are you worried about where's your soul is going to end after this life? But I'm telling you, if you want to know where your soul is going to go after this life, accept Jesus in your heart and be a follower of Jesus Christ and believe in Him. Mafayalo pinangalo. Amen. O lo so swani le na. O le mele na o lo ngalue mai le nganga o le tua ya te. Ta watu ta ra ya. Forget about our differences. Ah. O le ti apolo. O le sawa ti apolo le o sawa. Sawa fa le ang. Ka lepe fa mo ti o tato uranga. Ina ia aua ne isao o tato wanganga I le ola fa ba. Ah. O le kala le kusi pa ia. O le awala e alu le langa. E wahiki. What does that mean to you? Not easy. What does that mean to you? O mea uma o lo sau tonu o le tusi pa ia. O mea na sau I fofonga o le atua. So whatever is in the Bible, whatever we read in the Bible, and we know from the Bible, it's from the Spirit of God. So everything is in there is true. A whai mai le tusi pa ia. O le ala I le langi e waiki. A o le ala I le mālaia, le mea o lo I le lili o wao ngifo ma whaitangi awe. O le makua lau kele a. O le ala le winga o le nā mea I atui. Which way you think where you, if you ask yourself right now, which of these two ways you know you can picture yourself you're going to be honest to yourself. Honest, ask yourself and be honest to yourself. O whea o ala ia e lua e te loa e tauna e iai. If you die tonight, amen? O whea o ala ia e lua e te loa e te iai. O nai a te oe lau tatu. O le ia te au lau tatu. Amen? A whai e te mai moa mai de nea fiafi. E te loa e te le tari tonu e le eise se oli e le safi. Te tau sa o atu ia, there is hell waiting for you if you're not having a relationship and be a follower of Jesus Christ. Amen. Pe ona o whai atu pea. E lua no whanga o lo whatatani mai a te oe ma. E lua no whanga o lo whatatani mai a te oe ma. E le teimi e umai le soifuanga nei. O le ola e whaapapau. Ma le afi e whaapapau. Just in case e kere oiloa. E kusa pe e umakule o langangi. Nga e whaapera ia e ke alu roanga. O mea leke fio le kaimilingi a olo o soifua. A olo o iai pero wanganga I tono le tino lea. O mea I te whaalongo ina. Everything that you feel. Are your 5 cents? Are your 5 cents? E alu ese lo wanganga. E alu ese lo wanganga. Ah. E te whaalongo ina le 5 cents lea. A e alu le ola I whaapapau. You still gonna feel your 5 cents? A olona ese senga. You don't feel pain no more when you reach heaven. Ah. A whai o oe o e talia Yesu. Ma e sa wali ma whai le fina ngalo Yesu ma le wha maun. A umatulo so I fua ma le oranga nei.
E te sao le ola e whaamavau. E te le toi whaalongonga sa ti ngā. Na ole fia fia, ma le oli oli, ma le praise the Lord, ma le hallelujah, for the rest. E whaamavau forever and ever and ever. Ai a whai e te whesili a e lo roto le taimi nei ma e i loa a umar soifuanga nei. Ai te re o ora mo Yesu. Ono wingo o e lai ke sa vali au wala kele lea. Le ala kele lea. Kele. Ono winga ka umai e ko kele ka kou e sao i le afi. Nga i lo ka kou o le a ho i le langi. Nga whi mai o le ala i le langi e wa iki. A o le ala i le marai e wa kele. A ka ulo le wa kele o winga. It's millions of thousands of people. So fisili I fora oi. A fai e te re ola mo Yesu ma fai alo fina ngalo. Aolo e fia fia I mea o le leila langi mo. Fai nga tu ina naunga o le fa fia I mea o le ti apolo. A umatulo so I fua I le nea fiafi. O longo winga o lau sunga. E te alu I le se oli le mea o lo o iai le lili vao nifo. Ma le fai tangi au e faa vavau. Forever. Forever. Amen. Amen. I tell you, you will feel pain. You will feel pain. You smell everything. You feel everything. Tusala. Ele ole alu ese male oti mai le olanga ngei e ka kauonga e popole iai. You're not supposed to be worried of the day you die. You're supposed to worry about after where your soul's going to go after you die from this world. O le mea lena e te tau ona e fefe iai ma e popole iai. O le awa noa la ni. A whai e le o e, you don't have no relationship with Jesus. Yeah. Please, right now, accept Jesus as your Savior in your heart. And be a follower of Jesus tonight. Tuli vai I le atua, te talo I le atua e wha maangalo oe, wha maangalo o ngasala, ua e sala mō ma le wha maoni. Awero wola ia Yesu I le pō le nei po le afiafi le nei. E keilo. You never know pe ke ua e kalia Yesu le afiafi le nei. Ua e te talo I le atua, ma le wha maoni ua e sala mō. Ma le wha maoni I lau loto. Ua e te lia Yesu e vea mau wha aoro. I le afiafi le nei. Ai ke ia le oso le walu pua whaineu anytime or tonight. Ai kupus whale tonu ia te oe. Ke lola lau kala le lau whai aku ia ke oe lea ka ngaka. Sa e ka lia Yesu le afiafi nei e ala I lau sala mō. Ma e ta lia le upo le tua I lau loto, ma ta lia Yesu I lau loto I le afiafi nei. Ai tupu wha fo se I se mea ia te oe. Uma atu lo soifua. E te sao I le ola e wha wau. Amen. You're the luckiest man or a woman if you do that tonight. And if something happened to me, you being blessed, your soul's going to go straight to heaven. Amen. Amen. O fautuanga le leila nei whai atu.
A whai fo e te whaalongolongo mai o e le fifia I meo le lala. E te reo whi atu o le tau mo whai fo inga le look down on you or anything else. If you feel like I overstep on your toe, I'm sorry because I love you. I love your soul. I love you as my brother and my sister. E reo whai atu ono le fia atua o le fia angiru le ai. E tu tusa uma tātou. I'm a sinner, my wife a sinner, you also a sinner. We are on the same boat. A rona me wa ese ai tā ua. Ona ua ola Yesu ma o whai le fina ngalo Yesu I lo ua langa. O le ese senga ma le vale nā ua vā I tā ua. Wa tuu ese nai fo I tā ua. A rau fautuanga I a te o tātou maputanga I le nefia. I was there. Everything that you did, I done it. Yes. I was never satisfied. But now I serve God and give my life to the Lord. Oh, God is so awesome. God is so good. Yeah. He showed me love. He blessed me and my family in all different ways. He's so good. I want you to give your life to the Lord so can God give you the same blessing that we have. Maybe more than we have. More for you than we have. I want it avea lo taritonunga o lo lotu. Po lo ekalesia. Po lo ainga. Po o e pungitia ai lo mana o sawe avelo wola ia Yesu Keriso. Amen. Pero no fai atu. We're not here to advertise our belief of our church or anything. No. We're here to spread the word of Jesus. Jesus is the answer. And Jesus is the key to heaven. Amen. O leo. O hainga, o uo, o lo maua mai, o lo nuu. Amen. It's time for us to give ourselves to the Lord. Awe te popoli, sawe avelo wola I le tua. Fatua tua I le tua. The talo I le tua. O lea, ya. Whamanuia le tua. Ia te oe le ne fiafi. Ia. Ai le nganga pa ia o le tua ina ia whaat. Ma lama atili ia te oe ono fina ngalo. Amen. Awe te wa ai mai le wha le tonu o lau. Au auna nei pole. Ma ai a oe I le tua. O lou lava fifilinga e te talia I le upo le tua le nea fiafi. That's not our decision. Our job is ta lai e tulfina ngalo Yesu Keriso. I wha manuianga Yesu Keriso te tonu o tatou ainga. E ono whai atu. Pe te lotu assembly, for gospel, ka iki, pope, mamonga, asofiku. Amen. O le a lava skapo inga ngai ke loko. O porkalama ni. It's all about Jesus. Yeah. The only way. The only way. Yeah. And the key to heaven is give yourself to the Lord. Accept Jesus in your heart and be a king of your family. Amen. Amen. Pe ono whai atu. Pe mai le tusi. O le ala I le langi. Le o lai whawau e waiti. A o le ala I le mālai.
e wātele. Fisili fua o ia te oile fiafine. Po o fea which gate you know you're gonna, after this life you're gonna end it to. Lua anu fuanga o lo whātatali mai mo oema, o le ola e whaavavau, ma le mālaia i le afi, e whaavavau. A o tātou soifua pēr ma tātou wola i le nei laulang. It's time for you to make your decision. It's time, the time is now. Yeah. Don't wait before it's too late. Amen. O lea, whaamanuia le tua ia te oe le nei vai asa ma le nei afiafi. I just want to add on to what Bauer was saying about, what we do here. We are, we didn't go to school. We didn't graduate from no Bible school, nowhere. The only, the only thing we're sharing with you is our relationship with Christ. Amen. And us, daily reading the word and applying it into our life, daily. It help us so much. It's changing and transforming our life into something beautiful. And like Bauer said too, we are not perfect, and we are all not perfect, because the Word of God says that that we all fall short of His glory, right? So we are all sinners, but it's through the grace of Christ, through the grace of God, through Jesus Christ, that you and I are saved. Ole olanga fo ia. It's not an easy walk. Walking with Christ is not easy. And I understand now why the Bible talks about the way to heaven is narrow. It's because if you think about it, when the road is narrow, you don't just zoom your way in. You basically kind of like balance yourself, right, on that road, because it's so narrow. And that's how your walk with Christ is. You have to work on it daily. Daily it's our nature to sin. And that's because we were born into sin because of Adam and Eve. But it's through Jesus Christ that you and I are saved. And daily we have to take up that cross, and we're basically sharing with you something completely different from what we were Yeah. shared today. And I believe this is the Holy Spirit. There's somebody out there that is watching. I don't know if it's a sister or brother, but what we want to reach out to you and just let you know that Jesus is the only way. You see, when God created each and every one of us, I'm so glad that He's put a stamp on all of us, because no matter how we live our life, this sinful world, there's always that emptiness in us that nobody can fill but Jesus. So that's why we're out here. We're on this platform, preaching and encouraging you, sharing with you the Word of God, sharing with you and trying to be transparent as much as we can, sharing with you our life, our walk with Christ. Because, I just thank God for saving us. Seriously. If it wasn't for His saving grace, I don't know. I don't think there would be a marriage. Seriously, right on. But I thank God for saving us for this purpose, and we want to use every opportunity we have to be able to share with you Christ, share with you Jesus. Some people might think it's overrated, Jesus, but no, man, He's the only one that can save you, And I want to share with you a story, and not a story, but just something that happened to us this week. That even to today, I had to ask God to forgive us, because God has laid in my heart, and I'm going to share this on, God has laid in my heart to visit a friend, right? And to share Jesus with a friend. Now, this friend of mine is no longer here. And when I heard of the story, I just broke down, because
We had the chance to reach out, but we did not. And I pray and I ask God to forgive us for, not being, um, what's the word I'm looking for? Not being obedient. When God lays something in your heart or someone in your heart, I I was taught growing up that when God, or you think of somebody, or it crossed your mind, the Holy Spirit is asking you to pray for this person. And now this person's been in my heart for the longest. And I did not have the chance to go and share Jesus. And I hope and I pray that she did receive Jesus before she left this world. And that's why we're here. I am sorry that I'm crying, but, I'm sad because we have no excuse. We had to share the love of God to everyone, our friends, our neighbors. And that's my heart desire, that we are able to reach as many as we can, because we don't know. Somebody's life might not be, somebody that might not be here tomorrow. So it's important for us to share Jesus. Uh, Awa, excuse me. Awa, I want to tato fefe leoti. Ayatato fefe, what happened when you die? There's only two places, like Bauer mentioned earlier, that you're going to end up. It's either heaven or hell. And I want all of us and everyone that I know to make it to heaven. And that's why we're here, to remind you, family and friends. We love you and we want you to make it to heaven. So, you know, it all starts with a relationship with Christ, asking Jesus into your heart, confessing that you are a sinner, that He died, believe in your heart that He died and rose again. It started off like that. And then, daily you read your word, and that is how God speaks to you, by reading the word. Not just read it, just to read. No, when you read, before you read, just pray. The Holy Spirit is there to help us, understand the word of God. So when you pray and you ask God to help you understand the word of God, slowly, surely, you're going to figure it out. When things happen in your life, a scripture is going to pop in your head that talks exactly about that. And that's how you fight your battle. That's how you remind God of His word. So today, I just want to remind you, I just want to encourage you, as we start this week, start with God, start with Christ. He's not that far. He's right here with you. Ele mamau na ao, to reach out. So start a relationship with Christ. Every day we're living in this world where there's temptation. There's a lot of things that we face daily, right? And that's normal. That's part of nature. But the difference is how you apply the word of God and how you live your life using the word of God. So that's how you walk out. That's how we're doing it. And we want to share that with you, so that way it'll help you with your walk with Christ. Faila, e te iau e manatu o mawhawhau I se uso, po se tuangani fo I wa lewa e tau te le mafuta po le tua a latu fo I le lotu. Reach out to them, see how they're doing, because you never know. Maybe it's just that call that will make a big difference. So today, I just want to remind you, my friends and family, about the word of God that we heard today. Le upula lena mo mai. Yeah, if I'm malosi or if I'm manatsu toyete or yeah, first, in everything in life, consult with God or seek God.
Seek God for direction. Seek God for counsel. If it's so swani la lo savalinga ele ngata fo ilea ya avea fo ya. Be careful who you allow to speak into your life. It's always good to be have a spirit of discernment. It's a loy, what's from God and what's not, and you can base that on the Word of God. Yeah, yep, yeah. Ole melon tolu la. Yeah, toa ta toloto peo. Mikaya. Le prophet la leo Mikaya. No matter what he faced, ile tupulo Ahab. Na toa lava lana lo toma fa ali ali upole atua. So fa malosi la ya ile neva yaso. Fa malosi te oile uso ma le tuangane tamafo itina o mafuta mai le ni tulafi afi. Yeah, trust God in everything in life. Trust Him. Why if it's also ani mealia tua mana tua, remember His Holy Spirit is always with you, and we gotta be mindful at all time that He is with you. He's not like just um you only call Him when you need something. No, when you wake up in the morning, greet Him. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Heavenly Father. Good morning, Jesus. And start your day. Keep in mindful, no matter where you go on the road, when you are in your job, He's with you at all time. So with that being said, fa'amanuia lava tua ia te oe, olo matamata mai leni tu lafi a fifa of tai for clicking that button for sharing our program, and not only that, just tuning in. Tato fa longa longa upole tu e fa malosia tato wola fa lianganga ia fa manuia lava o to I fufuanga o mole ni vai aso I ngā luenga I fe au mga luenga I le ngata ia o ngā whanau e mai se fo ia nei mātua o I le fale ia e mai se fo ia o a lava me e whai le ni vai aso ia mana tua. God is with you at all time. Yeah, o se upu fasole na ile ni tula fia file sua for Yesu. Amen. Ia biele tu. Ia te tonu ia nawa. Mahe a tule. Whaasoa fo I tina ele neia. A fiafi. Ia mo mona whamalia atu ona ua. O esele me o. Wa nga ina ele tatu whaasoa Ia ona ua whaasoa le tina le aima. Sa ngalue malia nganga o le tua ia te au I le mafuanga le ua ese le me ua walu na ia le tatou whaasoa ia ona a le ua o le ua whaali mai le ua confirm mai le moli mau le tina o le aima is one of our friend one of our friend for ina le ia ua a mia le tua o a mia le tua a sa ia le nganga le matou le tina o le aima ia to go visit and whai tūlanga ko ina le ta oe le swafo Yesu Kiriso whaamanuia. Yeah, we both we fell on my I failed. we failed. I failed, yeah. That's just the feeling I had. The feeling that we have that when we found out we both failed. And it's funny because I was at work, and then when I heard the news, I felt that feeling immediately, right away.
sa o te talo i le tua. O talo i le tua e whaamangalo. Una ua I fail. But not knowing my wife was doing the same thing at that same time when she's at work. A le o mele fiafi nei. O ngā lua mele nganga o le tua ia te au. Ah. A le o kampere mele mo mau matuana. Tua whaama natu me matuana. If we have time to go, if you have any family members, friends, e te loa ua ka le tonu wa lata le ono le mai tūlanga papena. If you feel the Spirit of God to tell you to go, tara e toile tala le ia Yesu Kiriso ale I. Go do it. Alu tala. I think a whaila ua e mata mai le nea fiafi. Ma e whaalongo mai le nea, whaalongo mai le nea fiafi. Sea le tātou pōkalama, whaamoli moli. A whai e te sila fia. Olo o iei ni uso, a inga, ta maa o tina. E te iloa. Olo o mapatia I tūlanga le mai malitino a ua e iloa ua e langona I atu e te alu e tā lai fina ngalo o Yesu Kiriso. E mata mai whaalongo me nefiafi. Please, go. Alu e whaile fina ngalo o Yesu Kiriso. So atono le mea lea ua ese le mea ua ele tato paasoa I le nefiafi ua ese le mea ua te tae le nganga o le tua. Ia ono le taritonu o loo a e mata mai le temine e te silafia e ese tangata o loo I whani mai po pēr lau po tutonu o maoto a inga e te taritonu. O na upita lai e tō le nganga o le tua e te alu wha ai loa Yesu Kiriso. Alu wha taunu o whina ngalo Yesu lo o ngalue atu lo lotu. Peo na whai atu. Ia, ere umawhai atu hoi o le ase tūlanga hoi ngale o tupu no. We don't know. We don't know about our friend. But whatever we felt, whatever Jesus was telling us to do, the Spirit, but we didn't do, we failed. But I tarusia sa Yesu nganga sisi besides us. Ia ai tatu whaarangorango umai le tu au hoi nei o tatu whaawaiwai ai ia whaima ma le songa is for a lesson for us. We learn it as we go. O le ia whaamanuia te lele tua ia o le kamen mai se tasi fo I uso. Tasi fo I uso ia teau. Uso ia Sam. Ia o le whai mai le mātai o na e ono. A lo na whai upo e tau sun ma tau whai mai. A ia o tau mua I sa ili le maa lo o le atua. Malana amia tonu. O na whaapopo I nga atu lea o ia mea uma I a te o tau I a lea li. Tai brother, thank you Uso Sam. Malo fo I ngā luenga le tua. Ia a le taritono le tato whaasoa le nā I le nea fiafi. Taritono wa te le mao ngā le upo le tua o tato whaanolongo I le nea fiafi. Ia e ala le na petalai mai. Ia I le nea so ia o le upo le nā sa whapenasa la ngaina I le mātou tamapa le nganga ni sunga ia wasli I se take le mātou maftanga tupa tasi le nea so. Ia masi e kale sia ia I San Jose I nge Bay Area. Ia e mole tuaila ma watu le whaapitai
ia ma le whaamanianga i le sunga i le tamā polo mātou tamā whaelenganga Yes. ia mo le upo le tua i le ngata ua whaamanuia i mātou nei aso le mātou maftanga ia a o lea ua toe ua whaala ua tele whaamanuia tuai o tātou hainga o ma pāanga o le tātou pokalama i le nei asa ia e vea fo ila le nei taimi ia e whaatalofa tuai ia le tofine ia Irene. Hi, Yeah, Irene. Irene, alofa atu. Hi, Ia o loo Richard. mana tua Hi, tupea girls. le tina, ia siu tina, Yeah. ia siu tama. Ia i talusanga, ia o misia Happy atu to fo i see oe, him. ia mari maftanga, ma tātou maftanga. Ai se hai atu nei o mātua. Ia ele ngata ia o le uso ia Richard, ia mari whanau. Ia whatalo whatu le pokalama i le nea fiafi. Ia aere i wha umale tātou pokalama awane i ngalo wha mole share le tātou pokalama. Ia ma subscribe le kako channel i lunga li YouTube wha mole. Ia manu ia tele nei vai aso awane i ngalo ia o le isi o tātou pokalama ia o le aso tofi. I le tūla i iwa 9 o'clock in the Pacific time here in California, le iwa i le po, i le aso tofi, so wani i ngalo, tun in mai, tātou whaalongolongo i le upo le tua, mi tātou whaasoa i le anga le leima le lofo i Yesu Keriso. Ia, pe a o toi le ola, ma le malosi. Ia manu ia te le lava le neiva i aso i whi au mga luenga. Ia whapenao na whaatasi le anganga o le atua, ia te o tou, i le neiva i aso i te tonu a inga, o lungo o wala, o te whale whai ngā luenga, ia i ai le pui ngā le atua, i le neiva i aso, ai tau la stofi, pe au o toi le ola ma le maros. Ia ona tu i tātou mafuta le i lungo o le tātou pokalama. Ia ai le wha umare tātou pokalama, ia veli nei taimi, e te e whaatarofa, ia ma whaato whaato i pokalama i le paso le mātou le pokalama i le nei as. Le tofine ia Pina. Pina, we love you, we miss you. Praying for you. We pray for you. Whaatai le tua, i lona lofa, mlona ngalei. Ia, i lona whaamalo longa ia te oe le tofine. Ia po le passport i le tātou pokalama. Lea, we love you, Fina. See you and we pray for you. God bless you, Fina. Ia, o le tātou pokalama le nā i le nei e fiafi. Pea no whai atu i manu e tele whi au mga luenga o le nei aso. Be careful on the road. Au ho i sona whai. Sona mamafa tele lau wai i lungo le vai kesi. Kau wha ma ho i ngale ia ma aua le ika i lungo le freeway. Ai manu e tele lawa whi au mawhuwhanga o le nei vai aso. Ia o le tātou pokalama na. God bless. See you. Thursday, pea o toi le ola man malosi, swako man malo Yesu Keriso. Amen, amen. Jesus is the answer for the world today.